Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Angot kena kan thei bidi khat jong Muay Thai Association of Meghalaya kilaya khur ya katakmar nong ha lumpung ilakai Muay Thai Youth World Championship kabalong ha Kuala Lumpur nadu ka khandai tarik hadu ka arpo tarik unailar arjar arpuar kidan sangot kirang bagi thei yakura ki balai mi khmat ya jilla Meghalaya ha kani ke lumpung yakun katba na kini tang argot ki samla kan thei kilaya khur ya katakama kini ke arngot ki kentup ya Hebret Mary Christine Riang kabadang khalai snem karta bat ke Hebret Alfonsa Riang katba laingot kuwi pat kila sharp liam no tangha ka quarter final ya Mary Christine te nakaliang ga Muay Thai ni so wa pau no kong nang siap ya ka United Muay Thai Association of India ka Meghalaya Muay Thai Association ka affiliate ba ka Parkeneka Association pau kisungu ya presiden boleh Presiden Singh Sinha boleh napo Tripura presiden pat yu ya secretary Parkeneka Association di India boleh Dr. Shriram boleh Lang State boleh Sinran ini kantam ya ka ri propoi mele musimantante dari lembaga jalan itu bangi runangi napo Meghalaya nila mele simantah tega World Championship kedang sudah persen mana hari ini sini. Jadi ngawan ini presiden pada kaju kuaru hak teng juga association propoi pada yang yo manyawan sibut nyawan ini tangki pilihan kembali si mentai stay buat midan upne midan terlibat midan lo belas ribu te ngidan lah ni musim sebut te ngisubot ong ba nakalian ka association ngi pau kajing sungu kamtam yakini kena galai kan simenta hak te awal siap contoh yuk awal championship kaba kini kena sanut balai minang ni ila sim sia ya ka sa talent ba kile kai ba ban performance ban kundu ban kiri ibu per ban kai te ngasub nong ba kidor bularem hak final idan wile ka fasal skendro dan rei hele kai ba bat rei musim dan ini menu dia besar ni menu dia pangkat hat ban rei ni long malong ni mengiwan ni dan penega met pat bisa kai tengi rupsen negari player idan kemba at plaingut napo dia dan napo Meghalaya idan sangut dan kui kita ki kui state idan berper di Rio medal napo India ya kaneka Youth World Championship kilong saumut bio bronze medal kawai napo kentai napo Chhattisgarh nang ta wei napo Rajasthan wei ba napo Manipur ba wei pat ben po Assam ini kena dan kidai kena kiba lekai ke Shipau Kalisnan khalai Sausnan Khatsan bat hendra punya sunan tengidan honei Christine Mary Riang balapoi final rele persya ya ko Philippines kadai World Championship kadang nang sudah hari ki World Championship ini habisnan beladak ada ba yun jangan corona lele kai ba te hot indong kan ada benar permen banjab gol menang rele buron ya country yo subar melawan ba bat kantam ya ka burom ya ka association jong ya ka Muay Thai association jong ka Meghalaya kantam ya ka state Rockaway manhagani hapo ka inawan hapo lebih nam tadi senior ngelewan ra bronze medal armut pernah melengap 12 bok harbuli te mendapat ngila tawala tangwei medal ru ngiba kala ade ka bakham kabala kham chongdor ha kemanglawan ra do tangkum usul bar medal bat ngidan ru ki begini arut ki lesi mentai ya kanika pawai kru kata kanika tradisional jongga kanika Muay Thai abang suami leka ya ka tournament na kanu ru na ipet ka ya kanika leka jongga Muay Thai kemun ngile ya kanika pawai kru kabaki
kaba mentau senam kemud kila organize bat kila pelong ru kemboi ke benta na ke benta ke World Championship ban yo compete bat kui ki country tengi layo ni kini kuasa ka semifinal te layo bronze medal bro ngot Christine ka yo ya ka fight mo ang menang ban yang kedua suba bat ni ka Alphonse yo pada kumbu bronze medal ni ko kru dan India ni yo kru kumba sangut kita gede ki bronze medal ni nak ki state te bat hamtam hani ka championship ko bangta ka yur kolong ba ka iki kolong ka ba ajmut ka ba khamai experience na namar ba itu barem na kani ka yur world championship ka ba bu menta kemudian po Malaysia kani ka federation kala organize ka ba pelong pat ta ka Grand Slam ka Grand Slam kemud nadu sipo khatwai senang gila belai hadu ka belong hapo ka hapo ka bedang dai ko junior kemudian hapo ka senam Dengi musim bertasyo, dividend kue di state kue sim di Grand Slam, dividend kue yo silver medal, yo bronze medal, bandrai ban. Kani keju hero bila organize persia kue pan, kue ke pro fight, na kebetaki kena nadu ki sipo, kerja senam terter, hadu ki bahap junior ya kani ke pro fight dalam bu bentuk senam. Tengah iba baru pada gasin kemenkong. Ni ka Youth World Championship ko ba organize na ni ka Federation jong Malaysia Muay Thai Federation jong Malaysia ni ba kadai ka sen ka bankong ka ba kamtam ngi umur free judges ni pun kam kini ni hablai ki referee judges nam ta ban judge ko kru ba ndak ada ki kru ni hablai along ki referee na panta jong ni ka Muay Thai fight na ka Federation jong ka IFMA te kalau ni ki IFMA kemudian lada kini kena menta kila ki register bat ke IFMA lai sebab kila ai register ki email ki sete te kemudian nadu ba mari sedang ya ka championship ru kemudian kila ban pet ka live apa ni ya ka live mate nomor boleh kan ga kadung jipnya ke IFMA adu menta bang laban biang ya keju bahkan ga Muay Thai kemudian ni hau aku pra kemudian nilai yo ni ka ya kan ga na hapo olympic hapo pra kemudian terus dan ada ni na kalian ke India ada ni yo kan qualify dan kemudian nila apa sebentar ketika lumpung nila ka te kermen begini kena semula berenang ni gini kena ada terai lari kidang ini kan de kalawai nam ta jungki ya kari ba kalawai nam ta jungki ba yo ka kaburom ya ka jalan jungi mesti ba khantam ka association dan rai na kalian jo ke IFMA hi por khot ki bala ngong ban biang ya keju kemudian pila ban pay live kemudian bagi kena jumlah register nanti jumlah ID email ki bukan buat ki result buat ki pin ilo di profile ki ka bukile okey ai bagi announce nanti nadu ki medal ceremony nadu bagi ka fight ba nadu rokhoi dru kemudian pinyo haki mobile ki ga ke email ke ba ka company ka live ka te menta buat ke menta nadu ba yu nanti da pini ka live la fi pitai menta fi tho IFMA ni tu ke World Youth Championship kolong tang tadi ni pila itu IFMA World Youth Championship pila itu sebut ni ni youth ke de youth ni youth IFMA Muay Thai Championship ni apa ka ba long tepo Kuala Lumpur Malaysia ni pila ka live tu ke peni be ka live nomor kimla nang bu kena bila kai ba ni itu kena ni ku kiri ni lo nomor ba kalong ka peni live ke bro oi ga percaya ke ri long Christine dia ini Alfan bila kai quarter final tadi ka khalar kelas nan live untuk bilo te gram quarter final te ga beri Christine ke de hatsa quarter final ha ka live pra kilo te gi pois di final nam ta hadu ni ora sudah medal nam ta ini kata kena kena fi lawan ben kena de hatsa final hatsa persen te gi le kai ka 100 kilo te nang ka sinrang Everest Londo khasau san senam sau kilo nang ta bangsa nam kerbang bawa kilo bila kai khasau san kedai sau san kilo dengan semua orang bang ai play kini kena dalam association presiden association berapa we bang kini kena ke kai ya te bang compare dua nang play India ni ba ni akan kamuan sakmat ni tabang orang bang ni nak kalian ka na India hi man ong bang la long fit mengaban compareกับวิกิรีte nang sa sediang ni nang dei ka persen ban ong nang long 50% ban compareกับวิกิรีnomorวิกิรีlong advance pa compareกับวิกิรีkan coba pun berapa
juga ke Thailand, ke Malaysia, kita diri ke Philippines, kita pau, nangka diri kita pergi kooperasi bu Tibet, nangka kini topi, uji ke pihak luar kita kalau lagi macam totally kita berbeza dengan kita di luar kita. Ni India dan India ngang lalong kamu international referee tak tanya kadai kamu sponsor. Tengok ada tuk bahu ki player India sini ki nyelekai. Bahkan lu sekian ki nyelekai untuk tuk upaya kita. Nomor boleh ba tentang ni player India kalau ba away kalau ba kecil kalau ba nimbio ya kafan. Itu kena mobil mio pisah dan kemudian mio lagi. Jadi dan kena kita dah kiwe bio bronze bio silver gold bio lagi entah bio silver bio bronze. Terpenting nak berpilihan di kena. Tapi dunia nak kata sudah kan. Tengok sobat orang ni India ada lagi compare kata ada ni andai kata kategori bang ni orang compare grade C mah. Empat day ki. Sidang kibi hilang orang dah orang raya grade ni mungkin compare grade C. Ban mana pedang brom. Tapi sobat ai brom ya ke RPF ke ba nak keluar siapa ni kata komisir ban sekri. Tegila pedang brom ini nandang Lap yang prom ni kena dengan step kembali pointing ba RPF step te ai dashboard ni ka RPF ko dulu ke kam na taban pedang prom ini kinong job bar kam yang aku posted trong ka station kene deka ba yo enggak Empat lang.